I dag skal vi lave en fondue. Sammen med Brian herovre, Svend Erik. Ja, det er jo så meget. Det bliver skønt, det. Ja. Ja, så skal vi jo lige have skåret lidt frugt. Nu har vi været lidt forberedt på det, så vi er i gang med æblerne nu. Ja, og appelsiner. Brian har skåret bananer derovre. Jamen for helvede, det bliver så dejligt. Ja, men chokoladen er i gang. Ved du hvad, Svend? Som I nok kan se her, så er chokoladen godt i gang. Svend, ved du hvad vi mangler? Det ser ikke så dejligt ud. Svend. Ja? Ved du hvad vi mangler? Hvad mangler vi? Vi mangler cognac. Nå ja, for sandt, det lover cognac, men jeg har sgu ikke lige noget med. Nej, hvad fanden? Du skulle sørge for det jo. Jamen det må du sgu undskylde, Brian. Så tager vi noget små grønne i. Små blå. Nej, fy for helvede. Jamen det har vi heller ikke, Brian. Har du dem med? Nej, det kan vi gå over og købe. Nej, I Nørrekøb. Det har vi sgu ikke tid til. Nu skal vi bare lort her for at spise vores chokoladefondue. Okay, så. Men det er jo hemmeligheden bag at lave chokoladefondue. Det er følt kærlighed for chokoladen. Og frugten man skal. Og vi bruger kun stearinlys. Og så nu er det rigtig godt smeltet, som I kan se. Og et stearinlys, som I også kan se. Det må jeg ikke gøre derhjemme. Og bare ikke gøre det. Det er livsensfarligt. Ikke at brænde jer selv. Bare se Brian, hvor grim han er blevet. Ja. Så vil vi smage lidt på vores dejlige fondue. Ja, Brian, kan du lige komme over med bananer? Ja, undskyld. Værsgo. Ja. Så siger vi jo tak for i dag, og så vil vi nyde resten af fondue. Velkommen til DR2. I dag der har vi været så heldige at have Tom Cruise med i programmet. Og jeg har fået lov til at interviewe ham om den nye film Top Gun. Så Tom, hvilke vigtige skuespillere spillede du blandt andet med? Jeg spillede med Tim Robbins og Kelly McGillis. Hvornår er det nu filmen udkommer i biografen? Den udkommer den 16. maj. Hvilke genre er der? Eller er den? Det er action, drama og romantik. Kan du eventuelt fortælle noget om filmen? Nej, det kan jeg ikke før den udkommer. Desværre. Hvad så, kan du fortælle noget om dig selv? Ja, jeg er opvokset i USA. Jeg er født den 3. juli 1962.
Top Gun was created to teach ACM, air combat maneuvering. Dogfighting. In case some of you wonder who the best is, they're up here on this plaque on the wall. The best driver in Israel from each class has his name on it. You think your name's gonna be on that plaque? Yes, sir. I like that in a pilot. Talk to me, Goose. Roger, I got him. Contact 20 left at 30 miles, 900 knots closure. I crack myself up. You need any help? With what? You figured it out yet? What's that? Who's the best pilot? No, I think I can figure that one out on my own. I heard that about you. You like to work alone. I'm Charlotte Blackwood. I'm Maverick. I'm pilot. That's right, a naval aviator. Mayday, mayday. Mav's in trouble. He's in a flat spin. He's heading out to sea. What you do up there, it's dangerous. I am dangerous. Tell him to land that plane. That's an order. Ghost Rider, you are instructed to land. Land immediately. What you should have done was land your plane. Son, your ego is writing checks your body can't cash. Gentlemen, this school is about combat. There are no points for second place. On May 16th, see the most dangerous movie of 1986, Tom Cruise, Kelly McGillis, Top Gun. Velkommen til nyhederne. Natten til den 9. november faldt Berlinermuren endelig efter 28 år. Årsagen til murens fald var det stærke pres fra befolkningen om at indføre rejsefrihed og den øgede republikflugt fra DDR til Vesttyskland, delvis gennem ambassader i forskellige østeuropæiske lande, og delvis gennem Ungarn, som lige har fået åbnet deres grænse til Østrig. Hvis man prøvede at krydse muren, ville man blive skudt med det samme. Og alle har haft det rigtig hårdt med muren, fordi at hvis man havde venner eller familie på den anden side af muren, kunne man ikke få lov til at se dem. Ikke engang hvis der var specielle begivenheder som bryllup eller et eller andet, kunne man kun få lov til at få en kikkert, hvis man var heldig. The Chernobyl nuclear power station in the Soviet Union exploded. 5 minutes later, a phone call, recorded at the time, was the first alert of a tragedy in the making. By morning, the physical devastation was revealed, but much worse was to come. The disaster at Chernobyl brought death and disease. It brought the very idea of nuclear power into question. And within the Soviet Union, the trauma of Chernobyl was so great that many see it as the first step in the breakup of the communist regime. This film tells the story, minute by minute, second by second, of the 1-hour countdown to tragedy, as seen through the eyes of the key actors in the drama, the workers who were accidentally led to their deaths, and the innocent bystanders who looked on. Based on documented evidence and eyewitness reports, it has been filmed on location inside the surviving areas of the Chernobyl nuclear power station.